the time. God is good. Amen. Yeah, we greet you in the lovely name of our Lord, our King, Jesus Christ. Amen. Ia vi ia lona suafa mamalu, lona suafa pa ia, lona suafa siri ese. Wa o lona lava alofa tunoa. Ia, wa foi ona toi maua le nea manoa. Tātou te whelo iai. Pa ta alofa tuai, tātou e kalesia. Mas foi ona au pa ia, so se tafa ole. Ia tunu o Australia, male la lorangi atoa. Ia lo va penao na mafuta mai ai. Amen. Ele lei ale atua. Ia. Mai ale la amtaria tātou por kalama. Ele nei foi tai ao, tātou te talo. Nganga pa iai o mātou wala au lava mar whaalo halo. Fio mai ai o mātou loto. Se e whapa ia ma whamanuia. Le nei foi au wala visota inga o mātou whaongaina. Ia awa le tufa ina o le tala le lei o lo malo. Ia whamanuia foi au auna. Ia o mawhai no mātou mafuta i lo lātou awanoa le nei tai au. Ia whau ina i mātou, ma whapa ia ina i mātou. Ma ia le upo le poto, ma le anganga o whaalinga, upo le atamai, ma le anganga o le malamalama. Mātou te tufa, ma whaasoa ai lau tala le lei. Ina ia whapea na ona whao Sofia moe ngā luanga. I la lātou au nanga. Ia e mai se fo la mātou tau tua whai whaatasi ati. Oe, manuia mai le nei tai au ta mā whau ina i mātou. Mātou wala au e la lama le suafo Yesu. Mātou wa lii umla mātou whaola. Mene, ya. Praise the Lord. Usulata to pese lea. Ai mai le pese. Ana le se anoa. Ana le se inoa Yehova. Malona alofa tu noa. Ana le se anoa Yehova. Malona lava lofa. O ua malaya lava I tato. O ua lofia I tato. I ta whenga o vai tele I filima vai ngata ese e tata pela vale vina I lota tota mapa ia ai pela vale vina Ile tua toluta sipa ia Ana le se anoa Atu ua ia la bea I ma I mea uma sa o fefea Wa fasa o Kaya I mai lei o ti ai a le sawa o e tamai e ta ai pela vale vina I lota tota mapaia e tata ai pela vale vina I le tua toluta sipa ia Ana le manatu mai o le atua I le langi ua awina le alo toa tasi e maliu whala pa I
viina I lota tota mapaia ta ai pela vale viina I le tua toluta si paia. Amen. Ia. E pe o le anganga la e wa mana ia foi le pesele ai o maloto le nei tae. O ngol whaupunga le whai salamo. Tangata tu si pese foi lo tawita mai ana le se anoi ova. Ia ele mwhai ngauri me ka kol kai au ne. O lo veo le maua samo. Tatou e moe manua e atia e mala. Nungo winga e mo moe o fia ai ke ia o feala mai. Ia o iei whaangoa. Ai ai tari tonu mai whātua tua i lea tua. E ke mo moe mangu, e ke ala mai fo i mangu. Ola ma fo foka ko wae e saoru punga a sa mo alanga kele kaimi yo ka ku ainga ko po me va penga. Ai moe pe ko fa malie mal file mu maloula ngona. Ele o leo ina tato ele tua. Ele fa mo le ola fo fo ma. Ele fa mo le ola fo de lo ia, le fa mo I le tua. Le aso fo pe vola ana yele nei tai a. Ja, fa talo fa toi tato ainga Pastor James Price from Melbourne. Ia va pe fo ia se uso ia Pastor nu lunga se mon tafa wale. Mai au kilani, ia va pe fo le sunga le ia o ia a from Sanga Church Efu. Ia wa mafuta malinita ia vi ia le ali. Praise the Lord. O le tai au la le nei. Ia le la fa au ina fo tato devotional series e pe ona iai. Vision with purpose and power. A o le pātūla le wo o iel tatou seriously tai aure nei o tatou devotion. Whai ngoina. You have a unique vision. Ya o le asos fulma le lua nei. This is the day 12 of our devotional series. And this is the part 2 of our series. O lo whai ngoina, wha urutalaina. You have a unique vision. O lo no winga. O lo ia te oe se tō whama mau ato toa male tahua. Amen? Ia o le amatanga la o le pātū le au whautala ina le mta upu tae o nei. Vision is specific. Ia pe vapea. O le tō whama mau ia istaimi e whasaha moa aile le upu leo le whaalinga. Vision is whaalinga, ia a whaalinga lon whasamo le lon whapetani o le revelation. Ia, e whapela istanga te tutusa le vision ma le mission, le ai, e se le visiona, e se le missiona. A whasamo ala le whasamo al tatou por kalame, le upu le vision, o le tō whama mau, o le upu le asamo, o le manu lauti, o le tō whama mau e mauti noa. Vision is specific, amen? O salamo la luas fulu fe upe whae vi whai tau ina mo oi. I le tai aole nei. E mata ail pātu o tatou. Taupu. Whapela lon whai tau ina. Ia fua ina e ia te oe tusa ma lou lava loto. Ma ia whatau no ina lau pule uma lava. Ia fua ina e ia o le ia lea o le atua. Ia te oe o oe. Ia po nuu. Po lolangi. Po James. E tusa ma lou lava loto. Ma ia whātau nuina lau pule o malava. Le pule lea, le pule a lea tua. A whapero tahania la. From the New International Version of Psalm 20 verse 4. It says, May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Amen. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Yo tala le o tala al faisalamu. Pe o le e te taloa I le tua. Ma whapea tu le tua. Ia au maia le tua ia te oe mahau. Le whanau naunga o tātou loto. Ma ia whatau nuina lava I le tua. Mea ia tātou te naunau ai. I se tūlanga maua lunga.
matangofie male manuia. Amen. Ne pela on va to am tangal ne ole wa tu ta tum ta pule you have a unique vision. Olo ya te oe se to fa mamao e matautia lo na matangofie e kele au mai ses e kele au mai se kampangi ia po o lau fai fe au po le palemia o le mingska ngai au mai au mai le tu ai ko kongu ya ki oe na ku ele tu ai ko kongu ya ki oe. Amen. Ya o nga fautala ngai lola i ole tau pule ni tau vision is specific. Ya fa manino fa manatu. Want to remind this to you. The main thing about vision is that it is specific. Ole me tau ala vai le ya manatua le tau fa mamau. Staple. Awang ngalo he kior mega. Ai mafuanga le manguia to tele o lo tuli matanga wina ala to fa mamau. Mafua mai ongo le ai ongi objectives. Le ni sini au tu e fucking oile nga ruanga. Ma lo si ke le mele o le channel. Ko nga me vonga le ya. Awai e mele le ko nga me vol fa pe au fa pe la o sa lo sa ngi o fa. E la fa ko fongo sole. Mai lo le ya okay o fa la. Mai o ke vili me ya e lo apolar kaimi. Si lo polar kaimi. Ya so se me ai avangoa e valonga mai ko nga kalai. Le mau ki ngoa le me fai ai, le mau ki ngoa le kai me fai ai. Pe alu wanga le go with the flow. O le mea wo aku yai mo yai, o le mea wo aku yai. O le kasi le mea ese ke le ai ia tātou tangata Pasifika. Ma meo tangata papai. O kaka papai le mawhaianga ke ia o so fai le mea lea. O so fai le mea lea. E makua ka penga le mea specific mea uma. Ia e whaftai whalai le tua wa. O so soani mai ati o e matatou nei taimi. Le waka koi loa i. O nga whakulanga le mea. O le mea le ao i whea. O le kaimi le whai le mea lea. O le kaimi le umai. E le whape ua holistic mea uma. Ai o le awalanga e ka ua kuai. O lae mau ki ngoa le ilo loko. E lo loko. Le mea le la whai. Le winga ngā le o le whaupunga. Vision is specific. Is specific. E mau ki ngoa le le tō whama mau. Ma le manu lau ti o le o langa le ka kua ki ai. E ka ua fo ilo malama lama. I le ese esenga o le mele o le misiona. Ma le visiona. Mission and vision. E pela o se whake ka inga. Ma whai le awhea, le semi ngā, le se whai au makua. O kele la young pastors ngā tent. Ia, o ngā whai le whasidi ale whai au. I want to see if you can tell us what is your vision. Ya kurunga le se whai au ngā whai. My vision is to win my city to Christ. My vision is to preach the gospel to every creature. Our vision as a church is to know him and to make him known. Our vision is to equip people for the work of the ministry. Ese uma. Bailor kalan fai au bakua le fai le el seminga. Ele ai ma se kala e sao. E ese me ka o le vision statement. Ese me ka o le mission statement. O mea umanga ko ke whai mainga. They are too general to be vision statement. E ese le mea ka o le misionga o le ngā ruenga e whai. Ese le mea ka o le tō whamamau. Po le ale manu lau tile o whatu langa, o whatu lai. E a ngā e ka ko. Mafua lang whai whakai ka ingala. O le autar vau lea o le organization lea ta o le autar vau mo ke riso. O le Youth for Christ. Ngā maka me Amerika. Kei mi whuka umarka walunga lua la langi. O ngā whakulai lea o le vision. O le vision a ka maloloa ko kolu. Ngā lako amakale i le organization lea. O le vision lea whapea. Every young people in every people's group.
having the opportunity to be a follower of Jesus Christ. I find less minga, this is so nga fai sa fisili mai lo le ka malonga director le. Ile way of seeing makoe. E se ko hangale mangkua le vision le way of see. Aku nunga le se ko mai every day in the morning got my way to the office. Udah pesen apa? Well, bagus sorry. Ese mau ale pesen apa every day in the morning got my way to the office. Male vision or the ministry. Every young people in every people's group having the opportunity to be a follower of Jesus Christ. Olono winga ile va ai ka malolo le nang kai minga fa kwa umal ka walonga luole lang fe mo wa kele me le young people I lungo street in Chicago wa pe o Chicago nga maka mo yele fe yele organization wa ka asoro ka mai ki maka fa fao soro ka mai ki ile le mau ki ngo me la fa yele malo nga kai o nga ku ye te lo le ma ngo pe o dai lo le organization le mai le vision le visionaria foi mai ava ai so se kamai tiki ke va ai so se kupulanga kalavo ke va ai e ma fai o nga avea ma so o Yesu o le ala le au wala e ma fai ai lu ala me ka o le mission ole ala fea ale you for Christ o le evangelism ma le discipleship o le evangelism o le o ka lai ma kalangoi ka mai ke winga i le faaolatanga Yesu discipleship o le mai train ma o ka winga inga ia mawhai o nga maku kua whaleanganga e oi whaso soangi a lako e kalesia ia mai si kupulanga mai lahi ai le se sengal me vision and mission are related but they are not the same thing e le kukusa e ese ale tō whama mau ese le ngā luenga po le whiau e ngā lue ina ai le tō whama mau lea ina ia mawhai o na tau nuu I lona tau nuu ngā mātango fie. Mission is a general statement of purpose that declares to overall idea of what you want to accomplish. Amen? Mai ka uole. E malama lama mo kako mamalama. Ai lale tō whama mao le te tono loroto. Ona au ngō fie leo oe e te ngā lue. Wa le wa eva ayaku I le ata o le mea te le yo o yei. But you believe it is from God and you need to work, to serve according to God's will inga ia fulfill le ia lau vision. Amen? Remember, ia mana tua melene, your vision is like your fingerprints. What does that mean? O lau tō whama mau, e peia o le whailonga o lau tamtamai lima. Over 7.5 billion the population of the world today. Over the fiku malafa pilionga kanga ia wai lunga whonga ile pangeka nge ile vai kaiminga lalang. Ai le ai ma se kanga o le fiku malafa pilionga e kukusa lau fingerprints. O le winga kala. E le kukusa lau vision ma lau vision. E le kukusa lau vision ma lau vision. E le kakaunga kukusa vision a e kalesia ma vision a kangaka kai ko kasi. E ai. E kofuar kangaka ma le mea au maia le atua. Inga ia whataunuina lona finangalo na fuenga mai kako I laulangi. If you carry out your purpose, your vision has to be specific. Amen. A whai te tau aveina, mga lueina lo mafuanga, ma whamue muenga na au mai e oile atua le laulangi nei na ma aina e soifua mai. Ola e mauti no fo I lau tō whama mau. Lona whataunuina. Ma kau nguu ai I le kau nguunga o le mea o le finangalo I le tua. Pa fonga o kala advai salam. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. O la le mea le ua nau iai lulot. O la le mea le ua eva aia. O la le mea le ua ho o mai tonu ia te oe. E whaataunu wina le atua pe a whai e mauki ngoa ma louka kongu ma lo fatu tua fa mo ma fa lango ia tia
May He give you the desire of your heart today, this morning, and this week. I le nei yaso, ma le nei vai yaso, ma le nei masinga, pe o ngā kākou savalia. Inga ia mawhai. Ngai show ia o e lau au nanga. Ai mai se o le vi inga lea i le suafo lo tātou uri o Yesu Keriso. Ele ngā mea. Ele o se mea ka ua mea. Ki lo e a fulfio loa le mea na e te talo iai mo wa taunu. Le mea kongu a lenga au mai le tua. O le a sili aku ngā whaafia fia inga loloko. Ngai lor ka ngaka ua malo le fia se lau pirionga ka lao le lotu. Kusa lava, le mea ngai ke wa aia celebrating ngai ka ngaka ua mangu malo. I meo ka alonga. Mangu malo i se kausingionga. Mangu malo po ua whaea inga i se aonga. O le a se mea ua achieve. E makua celebrate la vai se. Langa o le mea ngau iai, ma le mea kakalo iai, ma le mea kilo iai. I want to be a doctor, a medical doctor. I want to be a pilot. I want to be a mechanic. E kaungu lo la wa succeed. Wa sa vali luma, hoi lo pulo wa graduate e. E ke sa we makua celebrate, mai le loko fia, ma le loko whafkai. Ai awangi whail mele a ole mea warua kua kawai. Ka ko alu ka mwangale. Ole mea a kimu, ia maloro. Ka ko uo, ole alava le kau le aso, ia le mea nga waiai. Le ai set up le lei ngi au sini au tu. Whai ngi au makakia. Whakakia le lei lau pol kalame malau plans. E le whape mga e iu ia vema fōmai. Ai le ko angai whai mea onga ma whai o assignment, malu sa ili le life ma mea mo whapenga. I le whape mga e malolo au kalo. Ai whakasiri vai asonga e kolingi. Le ai, a e mga oe ke mangumaro. I ka kaunga discipline le ai, discipline le moe, discipline le ka whao maraka. Amen. So your vision must be specific. E ka kau o ngā mauti noa ma staple le mangulau ki o lo wolanga. Le tōwha ma mao lo wolanga. O le kalesia, o lau ainga ma lau whanga. Amen? And may the Lord bless your heart. Tāle sia o so ni atu fo ile vaenga e whapena o na whamalo sia maluta wina lo whatutua. A tātou iei le tāmu enga ma le au nanga. I le atua malona malo. I le nei vai tau o le soifuanga o tātou iai. Amen? Tātou tālo. Waftaita ma, nei foi tai au, tai anga pa ia o e so ni mai. Langa ia o mātou loto, ia o mātou ai mamao. Ia wā tele, malau tele le mātou tilo. Ina ia mawhai no whātaunu ina. Le tō wha mamao, ua mau tinoha. I tō tonu o mātou loto. Le tonu ma le sao malona ato toa. Ia whamanuia fo i la uso, ia no mātou mafuta. I le rei tai au, ia mai se fo inisi o le a mai mo inga i staimi. Ia anga le leila wo fio ia i la tau i whiau matiute. E fo ia onga nei whanau. Ia mea se le tapua inga nei mātua mai maota malawa. Ia la mātou te talo fo i whamanuia. Ia ua ona tofi o le tala le lei. Lo lau nga ina lau upu. I lea aso sa, ma lea aso sa. I lea fo i taimi, ma lea taimi. Ia mai se na uso misionare i tafa fio le lalolang. O lo mo ria le whiau ma le tala le lei o lo malo. E wapea fo ina uso o saua ina o no le mau e winga ia te oe. Mātou te talo lava, i le file mu o lau fio ia i la tau mana i o la tu ainga. Ia whao o pea le te talo. O e ua lo fia i whanoa noanga o no le malanga le mariu ma le oti. E mai se fo i eo whata o toria i ngase o le tino. Ma le mawhau e mai se o le anganga. Wa i atu a ao wha malo lo. Ao wha mawhana whana o lau fio ia i la tau. Ia whamanuia mai le nei nuu o mātou o mawai. Te itai o le malo. Te itai o company ma whalapo tonga e o lava. Te itai o le kalesia. E mai se o le au ia atoa lo mātou tua. Whamanuia mai ai mātou o mai le nei aso. Ia i o le nei aso le manuia le fia ma le saunga le mu. Ai fo i le vi inga ia te oe lo mātou o li i Yesu. Lo mātou tupu ma lo mātou whaola. O e ala tu le mātou te talo. Amen. Praise the Lord. Ia. Tai atua tātou ainga o e na whaina tātou mafuta.
I le nei tai ao, tai le whatasi mai, ia, manuia foi le tua, ia, tua ia nele, ele mai Samoa, mis foi tu fina Seta Fleming mai I St. Mary's, ia vi ia le li, ia, pe foi le sunga ia pastor sa varinga afu mai Amerika Samoa, ia, whamanui tele le tua, ia te utou, ia, mis foi nisi wa le awa tu iai la mātou wa ai. May the Lord bless you all today, in Jesus' name, amen. Sometimes